loi te hona bon chawin chi bai awelin ken lem ki no ve tuni khuwa isei diu he hi le phone ki man sa thu hi them khat ga se witen ari chu ei ho hin hi chi phone ki man sa teng ilung dong je win ep ki bolding ham ti hi ki gel do ji lo hi je chan ep bolding ham ti hi kain se ding hen ai chu practical ta tu ma sang jep chun ka cha te ti ding hen ten ke kanaw cha te khari khere la chi en ong do ding kon cha chun a phone he ki man sa in ai le a ki man sa chu track bolding ati in Kerala ong chun than a report aga pevin te kha khat hen pevin hi chile kha yong chu hoilai hlut tam ki hetalo ni chia ka sei nom chi pi ham ti a hi ama hi ahung hlun chun ka ven hi le gmail ama youtube gmail pa chu ke gmail hi recovery gmail a kaman ken ama chu hi chi chu youtube channel khat chu kana pi he chun recovery gmail a chu ke ya hi gmail khat kana koi kha hi chun ahung hlun pha chun ka ve na hi le passport jong he ta lo imajo se he ta lo che pha na chun ka ven ai le hi chi ke ma pi hi chun hi chi gmail chu passport hoyong ken kana koin ai le recovery gmail a kon chun chi gmail chu kala do in ai le a gmail kala do phat chun I he diu khat chu sanchar sathi ki ti app khat omen hi chi ama ko na ko block ki bol the hi chi app ma chun kalu nin ama phone a kon chun ai le ama mobile number chu phone danga an ki su to sa iphone a chu an ki su to sa hin ama phone chai iphone 13 a hin ha sa ta na to a company a to a hi chi chu kilam do hin ai le chi chu aman sa tan a hong tin kon cha chun ai le chi pha chun sanchar sathi app ma chun kalu nin a hi le aman app phone naman ham hi chi number chun abon in hong kilang tan aman IMEI number jong an he lo hin hi chia ko na chun IMEI number ho abon in kala do ai le track bolding chu aban chan fill up ka bolen a hi le a chaina hungai chi piam tel police station a report na bol na a number jong ngai chi teng le chi copy jong chu upload ngai hi chi chu anei lo je chun aban chu ki bol be thei po chuti lo le cho chu nei han lang hele aban chu ki chal be ding a phone chu lock ting hi chi chu ki bol do thei lo hitan a je chu than a report a bol ho le kha ho jong poimo hi je chun chuti le mu ki na yong chan song ding hen a khoi thei lo teng le chi chu police and track a bol ding sim dang a ki thun jong le track a bol di wan a het jeng di wen mat do thei hi je chun a ki bol thei ta pon tu a ka sei do nom chi phiam ti le na phone nu hi nang hon naman sa ma sangun phone man tam hi de le chun ki koi do diwa apha chu ga sei lang IMEI number ho screenshot bolwin lang mun choma ki koi win file ham khana xerox bolun lang file ham khana ki koi win phone man tam nei ho de chu exam tia hong man ni le hi chi chu hung koi moding he chetiang le na phone a chu na gmail tu a nang man na man pa a chu gmail chu recovery gmail le recovery mobile number khu hi chi phone ma a ki su tu hilowin na loi nu ham na so pi no na naw ho ham na ta san ho gmail mobile number 10 ni chu mi chu ma na koi ding hi je na ta san ho chutile ahung man jong la phone chu na le mu ta lo jong la na data ho be chu loss loading nang man hi cha ko na chun na ban block the hi je ti chu iga sei do no mo in hi chun hi che phone man tam choi ho ding in chi IMEI number ho detail ta ki koi ding recovery gmail le recovery mobile number chu in sung mi iso pi ho a phone danga ki log in ho a i koi diu win apoi mo chetiang le achai nen khat ga sei be lang na gmail ho chu mi tam pi he ka dongin passport jong hetalo ai le alo sit banga chu itila do ding ham ki hetalo hitabang chu mi itam win hi chun na gmail ho chu diary chu mong khat na ki sut do win lang a passport sunil lang recovery gmail ko yan na koy ham sunil lang recovery mobile number ho yong sut do san diary chu ma ko jevin chutile na hello ni ho la he chu na pho a naman ki ding na gmail chu na kila do ki ding he je ti chu iga sei thau hin tin tu na ga sei ho hi important ta hi in neglect kha wal ni kho khat le ikisi the yu hi ya chu e hon chi na iman the na di ba hi chu video kan se me ye le phai ti wa hi le share na bol te na le thank you for watching this video